Yes kabisa. Noneho twazamutse ku rundi rwego bayita Global MVP Week. Ni umukinnyi witwaye neza muri iyi wiki ku rwego rw'isi. Ese urabona rinde? Ese urabona araza kuba nde? Kabisa bantu bitekerezeho neza. Yes nka VTV twaje kubitekerezaho tuza gusanga bamwita Lamine Yamal kutoka muri Barcelona. N'umusore w'imyaka 18 akaba akinira ikipe ya Barcelona, yatsinze hat-trick ikomeye mu gihe bari gufata ikipe ya Villarreal bayiterekamo ibitego 4-1 muri shampiyona ya La Liga. Yafashije ikipe ya Barcelona kugumana umwanya wo hejuru rero mu gutekereza ku gikombe cy'imimerere mu Burayi. Lamine Yamal yari standout cyane ko atari gusa ku rwego rwa Spain, ni ku rwego mu bato bafite talent itangaje, kandi hat-trick ye yari global highlight iyi wiki y'umupira w'amaguru. Iki ni igikorwa gifite impact ku rwego rw'isi. Hat-trick y'umusore w'imyaka 18 mu mukino ukomeye wa La Liga biragaragaza ko yavutse ngo abe star. Biragaragaza ko mu minsi iri imbere mugomba kumwitega cyane kabisa. Rero iki gitego cye giteye ubwoba, cyafashije ikipe ye gushimangira umwanya mu ntambara yo kugana ku gikombe ihanganye n'ikipe ya Real Madrid yo yatsikiraga ku rundi ruhande. Ni inkuru iteye hejuru ku rwego rw'isi kubera abakinnyi bakuru babaye bayinjiyemo kabisa. Bamwita rero Lamine Yamal, akaba ari we ubaye Global MVP y'iki cyumweru, umukinnyi w'ikipe ya Barcelona aho yaterekagamo hat-trick aho bakinaga n'ikipe ya Villarreal. Rero wowe urabibona ute? Wese urabona ari we wakabaye aba MVP w'isi yose muri iyi week, cyangwa hari uwundi wabonaga wagombaga kubayo? Rero reka tujye duhura kuri buri wa gatanu tubagezaho MVP muri iyo minsi, umukinnyi witwaye neza ku rwego rw'isi. Tubanze tubimanukure tuvuga ati n'uyu nguyu. Rero kugira ngo uzajye uburi ready kandi witeguye kudushyigikira, banza ukore subscribe ni kuri VTV.